all hinget samal la ker to trashid dele GCM nishu tsaduk pa ge dan angrim thangbu sem be jinda di kesan sagan cha du yore ani da tuzu to sini referee gi skora so min to check chi da chi be gan la niam do ta talo ge GCM di gi nang lo la ani jinda number 2 gi shojan di ani thangding gi gang de shu gu de char sha yore da tuzu mo ma sa be to ne taringi match de dus highlight this goes to ina digje mawu yimba de artivasi jalandhar chadu yore ani quran so tada match ngone chik tsare ani thanan shingi digje ngobu da napo yobadi mongo chadu yore mongo ya kesa match chik tsaware jalandhar kesa ponta nyam tsere quran show wore an thale mongo da dingwe gi match dali nyam tsene quran so draw chaware ani team niga dus siba ina ani thale sawa mangbu yore IT vs Jalandhar do cha shawaina thale thing thambu chagi yosare ani quran so nanglo la ani shunu gi da an thana shingi tholoblar kyunge ani lubdu mangbu chidu an thana shingi mongo de an nanin lo GCM ngoingi GCM de quran so kya bare an thale khonjo gi de nanglo la ani kibar samdu la gi chabla ani kibar shimba ju yosare talengi match ki tandara free ta ani ruha ni gi ruben number 2 shin che chine ani gendi kawal yimba chik to chine ta chogi du ani referee gi to spa yu wa che ani gendi tanda Jalandhar la dos top song khuna su damya gi top tan cha du yore advice la mixi gi ko jara so kimala shuso tata kunzu gi ya chome chizo inele qurani tuga thene ani ma tu sini riso ani poli di tanda mongo lakol do mongo team gi ya do sini teso ani ranja tanda Jalandhar la le son Jalandhar gi chutoy chisote inele ani pe abu shuso nanglo la shuso danger zone nanglo la re tanda de begi di pe abu ma chilo la safe side la dushin ten son mongor la ranja do tanda nyega yore dushin khora sur ni wingers gi gyu so winger gi gyu ne Jalandhar gi tanda begi di abu pe ka son tanda mongor la corner raso okay corner shuso nanglo la shuso inele mi sur la bol lengi de mindu ke to corner chik da danger zone nanglo le song nanglo la shuso da di golu lu thwe gi ta pe nyanga chazare handball chaso tanda ball di advance Jalandhar la lusra Jalandhar gi dos chine khatu dosin tang so kaptu tang ne number chuchi la le so number chuchi gi chukoi do kaptu shu so ine le shuk shira do ta pe nega le so number sumba gi shu so ine le ta ta ji shu tu ma song korang gi po kaptu shu ba ne pe je zu yo ba re ine le korang gi su le kyo ne shu so mongol la dusni corner raso corner pe abu kil shuzo ine le gibar gi takda chin pan shuni chilo ten tu so ine le mongol la tatu ine bol ranja de so adanda mongol la nyanga do mongol gi shuzo ine le chut choto so begi hang sai do Jalandhar gi begi de jo thande chala performance pe abu ten tu do thande chala ni ga goal 0-0 re mongol 0 Jalandhar 0 re
kono shuso pe bu shuso nanglo la shuso inele takta desha monkur ki nanglo shuso nanglo gi khozo khoran sama pe abu nanglo la cover chin desha kibar gyabla de che khoran sama dyna de ni chilo la hang san ya bu ten so inele tande chala ngju gi team ni dushin pha chu duga then ne an dushin ne ba cha sha peje dus te ba ina ne ba zara dushin cha yo sar re ani dus quran su gi laba chedan ta wa ina peje tanda mongot gi team chikla begi quran la dus ni dinima tha tyo yo sar re o tande chala ni ge ni mongot ta jalendar ni ge kol zuru zuru re tanda padu sukan ji lu to ma so an tu zo kala kan jam jita zoro do okay then the ball the advise jalendar level do jalendar gi chukuye taje so ine le ani begi gi do se kamba khene do sin mari so za mongot gi number 8 begi la ani shojan sebo do sin koran so neba phoso o mongot la tanda free kick chira so o free kick di nanglo shuba masi cha koran gala kheso ine le ma do sin koran so gi safe side lo do sten to so kick pen nyemba shu so kick di tis chikyo wache ani cha gi tis bol yuna peje geje gen gya ju sare han san shu so o mongol la kyer do free kick ra so free kick shunge di koran substitute cha du re number 2 chu re tuk cha du yo re ta kan de shu de ta re free kick shu so oho pen nyemba tu su ni pen nyemba thön so mi ji thön ne top mil thön ne do sin heading shu ne goal han san du so tanda peje tuju dosini dela jogi yore ani last minute la goal ludi gopsula ani team shimba dela opponent team dela pe pressure le sare ta quran so peje game di quran so gi control la resha goal pe nyam goal lunge di quran cha dure number 2 gi goal pe nyamba ball sul le ba quran gi judgment chine top mel dos thene ani goal lu so mongo 1 artivasi jalendar 0 resha tande chala ho advise jalendar ki dosin khene quran la body push thone an quran fast gabla riso ani referee la dosini fault rochila labada ani referee the linesman dosini ke shene fault yibe kan shila quran la advise jalendar la shukuseo gi nyeba dosini phoso nyeba pho wada quran la kheben di konzo free kick jira dure the free kick di lo waina ani last minute cha dure ani quran so dillo to waina goal 2-0 chagre left foot ki shune angle this two so kran so usini shoot to mason tatal oh lasso the thingi match ki dumte di dushasha mongot goal chiklu so artivasi jalendar lego resha inele ngaju ki match chukdum jitte wa ina artivasi jalendar gi thande chala mongot do chasha wa ina quran so champion re ngimani in quran so la pawe ani quran so ko hang sa mixe gi artivasi jalendar gi begi da thana shingi quran so gi keeper da chame gi shugane quran so la thande chala goal chikmashi lo to yo mare so the number 2 teringi match di khande chung suwe ani number 2 gi tanda highlight dingo gi match tu ta yin baina ani nge gi galpo production channel nanglo la playlist ngi loga suere 26 gcm highlight on de la inji minji siro chel ni shwe yi la so da de ani mongot game thangbo de khonzo draw chare daliniam dola an tharingi game de la khonzo ge ga top song 1-0 cha dure so the best player de tharingi mongot number 2 korangi tanda goal chiklu so goal chiklunge de koran rancha dure so the best player koran re best player la mixe gi ani shoja chik ta na shingi jinda boot chi dosini top to re ni koran touch tele pemangbo ye ni ge team ni ge gi hang sa pu ta ko che so la so ani
제메기 하이라이트 제요 남부 상마 짝부 슈로 제 테스트레 페겔로